ya okuwa shura yo bebe rumwe hau au ma hau dai dano cio tuku akirogira gatirisha kena hau thutha akigwira igwa wakati nilikuwa naambia Kibaki washilie watoto yangu sasa hapa sisi ngai mwega wimbo takiri waita Muhammad ni undu mwe ona philosophers aria thomu muno matare mahota gukuukirwo ni gwo ona koherethu Biblia inere ni umwe wa maundu maria augire mekiriga thiini wa thi no wendo na ginya muthomi umwe ndika ne Socrates kana Plato augire even the wisest amongst us bows down at the heavy weight of love ona muthamaki wa ekiro kiriku enda ni enda na kio igwa mundu akiwa atiriri ngani ari ni aratunyirwo muthuri aratunyunikire tukani kaseke ni undu akindu wito emotion na wendo ri womba ni irio na ithui ona nikwiragwo ngai ni wendo that's what does we are and riathan no ni ukiri wendo wa ngwataniro ya mundu na muhiki ogwo kana boy man woman wendo uyu uri ni ucenjetie over time tondu gicokia maitho na haria thutha biu ri wendo it was not easy to come by wendo guo wa teneri wa mbere ni wamba kurimirwo muno biu no muthiri ni undu wa technology ri thi atwikire gacigiriro kanini ikare ndi ukwaria na mundu wi US na thimu eno yaku wega from the comfort of your seat oyi hari akanya muiru indi iraria na mundu wi Denmark no kauha nginya muiretu mukawa cemani akira taura gaselfie wi wanu igwa anake makeringa ithoni makauga easy inbox zote ziko pending hao watu wananitaka mimi ndio kusema ni accessible no ni uteneli relationship ri especially ta uno athia matura mamwe matura mare mare marginalized ni uthaka wangore umwire tu uri omwe warekererio hanini na icio vultures delicio the nerina mahuru ciothe matuko maria muiretu atoro anyitetwo guoko kanitha ona 80 na gathiro jireria kugera ndukanagere ya mithanduku-ini ugeragire anga kuona ugifueria niwe iretu tacio ri matiari oneki it required skill actually neta githomo neta kothi uyekagwa ni wa win ngoro ya muiretu ucio ito watu airetu tio methagana ke mu ni gwacianjiria nini yari ure matwikire ndai meno chamba meno chamba wiho ni ukuria he ngenda ati kwaje kugo muiretu rakwira unyendagira atia Fana muiretu tocio ni angeheirwo maritwa maritu na matari mathaka muiretu okuha rume ekayo ni atia ikarere tu nu uyu Nĩmwe taigua mũhĩrĩga ũcio wao nĩ agĩthemba kĩu rĩu matuko maurĩ nĩ wakora ona ũngĩagĩire wendo rĩ nĩ wambe ũhithĩrĩre piũ iundu ati mwena aciari aku mucemanie na muiritu uria wendete no witue ona ndumui ocheza chini ndio wendo wate ne wari very emotional emotional waigua nginya muiritu ati ni aringikaga ni kugirio guthi kuona karaoke ndio waigua okirwo atiriri nyambura-ri katagũrũkirio nĩ karanja hau ni magũrũkagia biũ mũthĩ ti aithi mũndũ agũrũke nacio ndangĩya kũrĩa for one tene wenda mũndũ rĩ nĩ wamenyaga
wabera agigakinya niwe amwenda no we agigakinya ni akomukiria wendo ucio nake akwendere ni urite ihinda no gatumira ginya hakiri ciaku wega pio no gatumira ma proxy yes na mugase mania ginya na resistance ne muno ona kana haro teu thogu angiamenyire he muiretu muonagwo nake ri ningwenda gukwira ndu mwe njonji tono rake gimarire athiero wituraigana icera ne umwena rio na mukami wa erendadi ni dalire gaguku na ngaigua kala nyone kana nguone urarekiye cukuru oire andu mahuguku utwarehere macira haha mucio tari uru na meciria ngiguku ndauga ndigocirira mahu na ndauga ona onjigwe nyokwe haha tonda thimotiga onake guku uhoro wa iretu ni ndalega atenendeka atia ni ndalega riu kwajoro korwo wi mwana kende aringi wajire ukumuhe examples no tatite kimwendete tumia kanua kau sandau no racokerio guo na ndungigwa foni awe mutheo na ithe ndwaikanirie ni waigwa moro guo ni ekonuma kware resistance heavy joru na nikiona ginya na keri ni magitagira ba system mao muno ona neme otukura he adole mana tukuru yes ona nizamu kino thira irire rebo muthanyongi yes araruma mwanake wenda mwari wa nyina neme otukura haro acire ndo imwe marika maya maituri tuikanagia na thoni acio ni undu wa wendo no ngiririkana maundu wana hitukira andu bana uru haro joru acire attempted murder uhuri to no gatukura dio kahwa ini no kero tugakuona aringi kwana kabisa una kuguru kwanja riu mundu woka kuha sister yaku na omatire sister ati ndi ukwirihiria ri wendo ateneri ni wale ikere kana ituba ajona yale risk taking yes na kwena wana kiage mari the Casanova mathi ya kundu kaigwa ni kurathirwo na guku Nyahururu ni kurari uhiki kana kina agasema na ready ko aka mark the territory tena zieta go ready ya kona ready horeru na gatiga aiga bikoni na andu acio magetanio kiwendo ona wacoka kwa gacara iguri ni atigire nginya mundu ku appointment akumuikagiria ritho ega CCTV na karuta kibaro kene muno gia gwetha mundu commutaga njira iyo ito ndehota guthia Nyahururu riu mundu aritumana tumarua tubarirangania yes na duka umekuta neto magucokia ndio na wajiko ndakone tondu ekanua muno yes no gacora kilava ha no gatheca no kauhiriria boda ya baby boda tondure kindu kingi ungineana tigo ciugo na kwiiturura riu no wagia ituba inene muno ogite mwikita kundu ta kuu ugacoka mugaikara mutaranitie ugikinya kuu kawaigua ni yahikire na akirigithatha ani kio no ngithikia nyimbo cia teneri no igwa nyimbo imwire inu atirire ni wandigire no ngigwa ni ugacoka nie no ngwetereire andu matie na choices nyingi asa choice yale nguderu yes gukundera biu ona no wara yo uronire oguo titomuthi mundu arate rucinde na waine noki yes wendo wa tene wa ni wira warutagirwo he mwanake njui
Nditi muthuri riu thaici no riwe mwana kiathiete kwa muiretu iyo uguo very daring ugathi kwa muiretu mucie kwao tithanwa wacokia na ti hurubaro ya murahoete ndore na alibi ati ngukite kwa hekina kana kana ngukite kuhoya wa kabuku Riu ndamenya githomo ucirika wikwa o muthenya ucio maikarangite uguo maiguire kwarahurwo Rudwe hithe akiambata mambia okuo curagio mbembe rumwe hau auma hau thaa ithano cia utuku akirugira gatirica kena hau thutha akigwira igwa Nwe kigwa okigwira kiure kiamba mushinga tua Vamo kirugama Mwana nyomba hithe to ni wacokoragia githomo ambire kuoya ruhiu Ndwe kama we yuge avoid gikuo Ne saira wa nyina wa Njeri okoro haha wirehe The rest is history. Hondo muthuri ucio ni muthoni wi umuthi. Vakenda na po. Baba, you was in Egypt with the team. Oh, Baba. Yes. Harambee Stars, of course, they are in the Africa Cup of Nations. Na tunawatakia kila na kula la heri. Na mapeperusha federa ya bururi wa Kenya. Wega tondu tutierega we. Kwaja mufira ale. I think tuerega Africa Cup, I think 2004. Iyo kondibitetie. Aduke mundu. 2004. Leo neturage iru another chance. Na tuadio foyo tutiathire muno. Litale ne turahopu at least ne tuguthianga. Ndio. Yana utuka uturi ona timu cie hau. Na utuka timu ine group ule uturi ona Tanzania. Naomba mstulime jamani, sisi ni mandugu zenyu. Na tunafurahishwa kweli. Ukona gocieti nao. Baba ni arakire kunara mahito kiroguo. Igu kimahe motisha. Na moral. Yes. Sisi tunajua yeye mko sambamba. Wewe unajua mko tayari. Wengine wenyu mko ndani ya Gor Mahia. Na sisi mnajua sisi tunajulikana kwa sababu ya mbio. Hata mpira tunataka tujulikane. Si unajua wakati yangu ya kampeni mimi nilikuwa natangaza mpira. Nasema anashika ngilu. Timu ikasambaratika polepole. Kafaki na captain. Na wakina Wetangula. Ma DVD. Akalozo. Na Steve. Sasa wakati muko hapa, mjue muko nyumbani. Mto nyinyi naona mto Nile. Ambaye ilianza agriculture siku ya Mesopotamia. Na ile ingine inaitwa Euphrates na Tigris. Unajua manake kilimo ilianza hapa. Hii maji ilitoka Lake Victoria. Hivyo. Na hata ukiangalia maandiko, familia ya kwetu tuko na uhusiano na watu hapa. Nimeta ino. Marake ukiangalia mzee alikuwa anaitwa Jobondo. Ouma Jobondo. Msichana yake ndogo. Wakati ilikuwa kidogo, ilikuwa nyeupe kidogo. Wakapanda mashua. Ile boat. Wakatirika na mto Nile. Wakakuja mpaka hapa. Wakakuja mpaka wapi? Mpaka hapa. Msichana aliolewa kwa nyumba ya Farao. Ni adhoni na nyumba ya thamaki. Sisi wale wa mafarao ni wadhoniwa. Hata ukiangalia ile mtu alikuwa anaitwa Mordekai. Hiyo jina litoka kwa Mundi.
Hata ukisikia vile wanataja Mordekai ni kama tu Omondi. Nebukadneza Nebukadneza brother ya nyanya ya sister yake ambaye ilikuwa ile mpwa ile kazini yao ilikuwa ametoka mahali inaitwa Kondele. Na ni vile hiyo mambo bado andikwa. Bibi moja ya Suleiman ilikuwa ametoka Kibira. Sisi ni watu najulikana sana katika Misri. Na ukiangalia vizuri ile wakati mimi nilikuwa nazungumzia Canaan iko tu hapa. Kuadhira yanelilia na Canaan nime hau. Hapana mbali. Mimi nilikuwa napiga kampeni yangu kama Musa. Wakati nilikuwa naambia Kibaki waachilia watoto yangu. Sasa hapa sisi najulikana sana. Hata ukiangalia watu walikuwa na pesa mingi hapa kama Zakayo. Watu walikuwa natoka Nyanza. Oisho ke mamu challenge kandi ya kwĩririkania gũthaka mũbira. Hapana. Yaani ungia gũthaka nini we? Basi napana shika. Mimi nipiga bao wewe na wacha naenda. Mimi hapa enzi za mababu zangu walikuwa nasumbuana na wakina Herode. Na umeona ile wakati walikuja kuhesabu watu. Hiyo maneno pia sisi nafanya Kenya. Census. Ila kenda na foto. We post similar videos just like the one you have just watched every week. Consider subscribing to never miss out.